Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel kita Hafiz Otomotif. Ini ada stok nih, stok Toyota Innova bensin ya, plat B 2008. Nah, barang original, pajak hidup, ready barangnya. Murah meriah. Innova 2008 bensin tipe G. Nah, transmisi matic ya. Matic. Kilometer 221.000 ya kilometernya. Kunci lengkap. Tab ada. Barang ori. 120 juta. Harga buka 120. 2008. Yang berminat silakan datang ke showroom K Motor di Jalan Alamsar, Ratu Prawinegara, Kota Palembang ya. Cukup sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.